Liyayikhetha inkosi yasekuseni. Manazareti namhlanje lusuku olukhulu laziboniwe namhlanje. Uzubona ukuthi ziboniwe kuze kube khona nje impondo. Khona umfundisi eduze kwami impondo esinale ekomidini ye-executive yonyazi. Manje Manazareti ayingcwele namhlanje na ilanga lokwenza umsebenzi kaNkulunkulu namhlanje na
singabafundi sisonke la sizosuma nje sibingelele bese sivala inkozo kuqhubeka umsebenzi kaNkulunkulu ephambili ngoba uyawazi lo msebenzi ehlangene ngawo mayibonga inkosi. Awu ngiyajabula nangimfundini ngizomnikeza nje umfundini naye abingelela atsho ukuthi no ngiapha nami. Sinayo impela ku-executive committee yonke into esiyenzayo la eyonyaza ayibonga inkosi. Asizoshumayela amaNazaretha ayigcwele sizokwenza nje sidedele kwenzeke lo msebenzi omkhulu kangaka laba abantwana abenza umsebenzi omkhulu eNtabazo bakhela uShembe ipulpit. Bafika kuthuthukeni bakha amathoyilethi ashayayo. Bafika ethemba lethu bakha nakhona amathoyilethi. Ngakho-ke namhlanjena kulujikelezo ukuhlangana kwabo namhlanjena sizobanika isapoti singabafundisi babo singabazali babo sizobingelela nje singabafundisi esibese sifana inkozo bese siyeka ibulalana sesiyothola unyazo ukuthi uhambe kanjani. Ke mfundini Tito unamandla wonke siphe dosa akasila Ngiyabonga ubaba umfundisi utata uMkhwanazi umzuzu ndipha wona wodwa njengoba seshilo nje hayi ndilimpondo kodwa into engiyithandayo uShembe wadala isizwe esibizwa ukuthi singamaNazaretha lapha kuleli bandla akekho umSuthu alikho iVenda akekho umZulu akekho umXhosa akekho sonke siyithoni isizwe esadalwa nguShembe samaNazaretha. Ikangako lungasekho uvalo lokuthi umuntu angasuka eMthatha kusesegoli asuke eGoli kusesesophongolo abazi abantu abasha ababona ukuthi sike sahlupheka kakhulu kuleli bandla sike sahlupheka kakhulu futhi hayi angiyeke ngisubela nje ukuthi bangcwele ngiyanibulisa nonke ngoShembe uNyazi lezulu ngingumfundisi oNyazi kakhulu njengoba lafika yellow ball lathi qathatha langena eMthatha sahlala nalo uNyazi eMthatha 3 weeks yonke sizidika hey maNazaretha nxa sihlangene kanje singabafowethu nodadewethu ngisho nomfowethu ozalwa naye ongasilona Nazaretha akabe dlula laba bangamaNazaretha ngoba lokho usizi nohlangene neNazaretha. Ngiyazibongela abantwana benkosi ukufika uthiwa sizoshumayela ayike namvela ngikwazi ukushumayela angikwazi ukushumayela kodwa ngiyakhumbula ngelinye ilanga
ngifika emzini wasebuhleli ngiqala ngakubona inkosi inyanga izulu ningazi ukuthi kanti khona uThixo ohamba nabantu ngenyawo emhlabeni. Uthi uShembe ngifika kuye ndithi ngigulelwa nkosikazi ngigulelwa umntwana nami ngiyagula uthi bayeka abo sengisuka khona baphilile. 1 minute noma 1 second ngabuya yafika nankosikazi uphilile nomntwana uphilile ona 6 years obenethombo legazi ihlupheka nhlannyuka behlulekile odokotela nobugqirha nezazi zehlulekile kwadlula 3 days babuye umsengweka lafika ikhehle elizala utata wami elahamba emhlabeni ngo1981 lifika ngo1985 lithi mntanami ngoku kwaShembe thina sikubonile lithi thina esingasaphile emhlabeni ngenyama sihleli noShembe kusho umuntu owashona khona kwelinye ibandla manazathi uShembe unezulu yona into esiyithanda kuShembe ukuthi uShembe unezulu yo lento esiyenza apha iphele lapha kodwa okuhle ukuthi bangathi abehlabelela ingoma abashumayela phezulu kwakho so ubheke phezulu ungasakwazi unyakaza afike uShembe athi ngena mntanami amen ile into esicela ngoba angeke usincede ukusebenzela lapha kanti kusebenza kwethu kuphelele lapha lithe likhethe ngenye imini liyafika futhi lifike lenibamba ngengalo liye emangcwabeni noma emathuneni asekhaya afike ngifike izicephu ziyinqwabe ngaka ziyinyanda enkulu athi indlela abantu isicebu umntanami abe sebuza ukuthi mzukulu yabazi abantu ayinibazi tamkhulu uthi ufanele abanye wawungekazali uphethe iculo lakhe isihlabelo sakhe senkonzo yakhe sepostile uphethe isama Nazareth uthi mntanami fundela abantu umthandazo weSabatha ngoba ayikho enye indlela khona abantu abanekhwile xa sibhale imoto zethu sithembiziwe babuzwa indlela yaphi khona abantu abasibuzayo kodwa kuvuka abantu abasemathuneni bathi umthandazo weSabatha bathi ayikho enye indlela uShembe ngiyabonga abantwana benkosi Nkosi uSelomas amen Abe kuhluphama ngaphambi kwengcwe. Naw, impinji yami isuya sheshe yanqamna. Anti yona befanele ithi ukuthi ukwenaba. Manje ikubona isikhathi kusho njalo ukubona isikhathi kanti ivangeli limnanda ibongoza. Namhla Nkosi ngiyabonga ngivumile izebuye akaze
Jakobe. No, Jeremiah 37. Jeremiah 37. uJeremiah ka30 ivesi lika7. Ngoba usho uJehova uthi Right. 30:27. Hawu lukhulu lolusuku ini hawu lolukhulu usuku lolu alulingani nezinye insuku. Size lapha usho njalo babufundisi uthi size lapha kunomsebenzi wengane zentethelelo zenza umsebenzi zenze ifungo besolufunda nje iBhayibheli ngelinye ilanga khona indoda abathi uJakobe ndoda umzalo kwavele yayinenkinga yaba nenkinga izalo yalwa nomne wabo bese eswini yazi yambamba ngesithende ilwa ifuna ukubandala wazwa kubona uNkulunkulu le ndoda umthethayo inenkinga ifuna ukubandala kodwa angikhulumi le ngikhuluma ukuthi abantwana babomfundisi impintshi yami le singamajita sobabili ayibonga Nkosi impintshi yami nje lesemthethweni. uJakobe wathi lapho esefuna isibusiso wambamba uNkulunkulu ingilosi wayibamba ngamajazi wathi uyangibusisa namhlanje ngiyasifuna isibusiso. Lezi ingane zifuna isibusiso bafundisi. Amen. Hayi ziyasifuna phela zisifuna ngenkani ngiyazibona. Amen. Kudabuka ijazi yabe sathi ingilosi ngiyeke zathi ya wathi uJakobe ngeke uyeke uyangibusisa namhlanje. Lezi ingane zofuna isibusiso zithatha umsebenzi onzima mfundisi. Hayi awukho umsebenzi esengeke ngabona osinda njengomsebenzi wama toilet. Ela senginenzuku ngelapha eGoli. Fike thina umsebenzi wama toilet kusetshenzwa amabhaca namampondo. Wona la uma uke walidelela itolipa ayithola ngephakethe bafowethu. Mawe walidelela impondo lithwele lento lithwele libuye lifike liphahlaze phambi komnyango. Sifike kunjalo manje lezi ingane sithathele sifuna sosibusiso ushembe sifuna ngenkani shembe sibusise noma sinje kodwa sigeze usibusise singene ezulwini lakho. Ngiyazithanda lezi ingane kakhulu. Zaziqala zithi sifuna ukuhamba nathi ngangisentawazo eBethlehem laMnazaretha. Zeza kithi sasinomfundisi umjiyako. Zathi lelani sithwale. Hawu zingane sinithwale kanjani? Angithi phela kuthiwa intethelelo. Yathethelelwa inyanga yezulu. Wathi angasashiwo lamagama amenye yasinda. Akuthiwa intethelelo ziyathethelelwa namhlanje zingene esontweni ngoba lapha kone imbisi. Ngizosuka ngikhulume kakhulu. Kodwa kunembisi la. Uyabona mangake ngithi lezi ingane ayisukume ngayinye nje ilanda umngani ngabe ngafika emntungule. Nje naye la. Phephisani bafowethu. Hayi sala nithatha phela ingane ngoJita. Sithatheni bafowethu umsana ukuyenza into enenzayo. Ngiyazithanda kodwa ngesithandele lezi ngadi zande. Ngifuna kwandi nansuka. Ngifuna kwande u14. Mayisilapha azithathwe phela ingane msana kuyigenda njengebhola bafowethu. Sithatheni nisiganise zingene emgidini zibe nesidawu zingene kubakhokheli zisina umgidi ingane. Angathi uNkulunkulu ingane zami anika lesi sibusiso. Hayi siyesinde sibusise nasithatha. Hey siyesinde. Ngeke ngibone emhlanganweni lezi ngane mfundisi. Khona ukapteni wazo wathi noMpilo. Limpondo mpo.
Makusuke kubongelwa kuthiwa isitimela samampondo abese 8 impondo athi hayi unompilo bake bamshaya hey lapha esontweni anobheka omama anobheka uthi ngishaya ini bake bamshaya sisehomisi unompilo bamshaya ukuthi wabangela umsindo manje clean ama toilet athi qondanisa phela Odengane sezigcine zithi sifuna ukumsiza manje unompilo sakha ama toilet aflashayo Sho njalo unyazi lwathi egoli ngifuna ama toilet aflashayo angifuna amadondo omgodi khona ukukhuluma sase nawo mfundisi wathi angifuni ukuthi umuntu mayehlele etoilet kuze qhamuke umiyane amphazamisela lapha enqeni ngifuna ama toilet aflashayo egoli lezi ngane zizosebenzela ama toilet bafowethu uNkulunkulu anibusise asishumayele siyabingelela sithi bonke abantu abakhona lapha nempondo lakuthi lemukelekile ayibonga Nkosi abakhokheli bamukelekile abashumayela abavangeli bonke abantu abala bemukelekile ayibonga Nkosi baba mfundisi izithelo Zagili Baba Nazi Yewe Baba Bazi sanibonani bathe sisho kanjalo bathe sithi sanibona nami ngiyabingelela ba ngiyakubingelela mfundisi nabefundisi bonke amakhehla la kuleli bandla nabavangeli amen bangcwele umsebenzi esizewola awulinganiswa nalutho ukuba ithuba belikhona bengizothi macingwane akungithintela incwadi uJakobe 2:17 ngihlale phansi sengibingelelile ngithi awungithintele mfana wesonto ukhona umshumayeli ngibonile Jakobe 2:17
Ncwadi kaJakobe 2 qala verse 78. Yebo. Kunjalo ukholwa Ukukholwa uma kungenamsebenzi makukodwa ukukholwa kungenayo imisebenzi. ufile kuwo. Ufile lokukholwa. Kepha omunye ngathi Omunye engathi wena wena unokukholwa unokukholwa, nginemsebenzi mina nginemsebenzi. ngibonise ukukholwa kwakho Awungibonisi ukukholwa kwakho. ingekho imisebenzi Ingekho imisebenzi. ngiyakubonisa ukukholwa kwami Ngiyakubonisa ukukholwa kwami ngemisebenzi. ngemisebenzi. Uyakholwa uthi Uyakholwa uthi uThixo munye uThixo munye wenza kahle wenza kahle, amadimoni akho namadimoni ayakholwa athuthumela. athuthumela inkosi inkosisa. Uyabona ukuthi uma ukholwa ungenamsebenzi ufana nedimoni. Lezi ngane zisifundisa into esingakaze sayazi ukuthi la ebandleni kumele usebenze. Ayibonge Nkosi. Kuyasetshenzwa kuleli bandla uze ukwazi ukungena ebungcweleni. Umsebenzi owenziwa lezi ngane ngawubuka la emzini wasekuthuthukeni ngelinye ilanga mangifika bathi mfundisi uzobuka. Ngathi mangena phakathi ngase ngiyabuza ngathi uhlala kanjani ukuphumula ibhlukwe wenze lokho kwenza endaweni enhle kanje. Bantwana basezulwini sengathi uNkulunkulu angabakhumbula labantwana. Namhlanje ngoba sihlangene ubaba umfundisi ufunda incwadi ethi lukhulu lolu suku. Sihlangene la ngayi indaba yengane lezi ezizosifundisa ukukholwa. Siyabonga kakhulu bantwana basezulwini sengathi uNkulunkulu konke enikufisayo anganenzela khona. Anenzela izinto ezihle nasemakhaya. Akhulume noJohn phela baniphelelise. Uqeda ukukhala umfundisi. OJohn namba bagcwele la emva kwami. OJohn bazazi. Ngihlezi ngisho ngithi mina oJohn bahlupha. uJohn baba umfundisi uBhedla indoda engalobolile. Ayibiza ongesibonga indoda mayengalobolile uJohn nje kuphelela lapha. Yibo John laba bahlupha lezi ingane. Ayibonge Nkosi. Bangcwele ngelinye ilanga ngizohlala phansi. Sikhuluma ngomsebenzi esizowenza la ekhaya. Ngelinye ilanga kunendoda. Kufanele uqaphele mawusebenza la ekhaya ukuthi uyasinikela uphelele emsebenzini wakho. Ayibonge Nkosi. Ngelinye ilanga enye indoda yayisethenjwa imanager endaweni ethile. Umlungu ayithemba le ndoda. Umlungu wayeneplaza lakhe. Wacela le ndoda eyubhilida isaka. Thembekile le ndoda. Yawaka umzu umlungu umlungu akhipha iplani yakhe le ndoda shaya amabhilidi amakhulu emzini omlungu. Ngikhuluma ngakho lokho kusebenza bangcwele. Uthe ngelinye ilanga sekuhamba isikhathi. Ngiyanthandazisa abantu abami ningangenwa umoya. Ngoba uzongena umoya. Kuthe sekuhamba isikhathi zaseyisondela kule ndoda eyimanager insizwa zathi hawu sibanibani wasebenza kangaka wakhele enye indoda umuzi uyewakha nini wakho. Yithi le ndoda hayi mina ngisethenjwa la ekhaya ngisebenza la ekhaya. Bathi hayi uyisiphukuphuku wena. Bekumele ngabe ngenza kanjani? Nakini bazofika bethi lokho nikwenzayo niziphukuphuku. Ningavumi. Bekumele ngabe ngenza kanjani? Bathe besase kuleyo micabango besase kuloko kudlinza umlungu waselikhipha iplan wathi esibanibani ngicela ungakhele thatha nali iplan ungakhele indlu lapha. Le ndoda yalithatha leli plan yalibheka ngokujwayelekile. Yayenza iquotation yakwathenga uyitini kwathenga usamende konke kwabuya kwabekwa la.
maseyisondela insizwa kule ndoda sathi hayi ukhumbule phela le nkulumo yethu ungabe isibukubuku kulokho wathi hayi kulungile zase siyamthembisa ukuthi uyabona amakilivayi mayo 5 awesandi mawujwayela ukufaka amaphakethi abe u3 kasamende kuloko ufaka iphakethi libe lodwa la amabili uwafihle noba sihambe siwadayisa ngoba vele imbongolo idle emthwalweni abekho abatsho kanjalo kulomsebenzi kaNkulunkulu bathi imbongolo idle emthwalweni hey sahamba isikhathi bantwana basezulwini yakhuphuka indlu yaphezulu yagijima kakhulu obaba bathe sibingelele nyabingelela nami yakhuphuka indlu yaphela indlu akasho lutho umlungu yaphela indlu yama yapendwa yacwebezela yabanhle kuthe ngelinye ilanga wezwakala wathi umlungu hayi abantu bonke mabeze ngapha yakhipha isithole esihle yawathi umlungu kuzoba nedili la ekhaya yahlatha inkomo kwabiza abantu beza zonke isebenzi zenza la ekhaya bamangala abantu ukuthi hawu umlungu namhlanje sibizele yile sibizele la ekhaya uthe mayefika umlungu kwathiwa kuzovulwa umcimbi wanamhla wasephakama umlungu wabiza le ndoda eyimanager wayibeka la wathi mayibizwe nomndeni wayo izohlala la phansi mhlambe kuzongehlela ngosuku lokugcina nami lokho yahlala la le ndoda uthi umlungu nginesisebenzi sami seminyaka singisebenzela ngokwethembeka namhlanje ngifisa ukusibonga isisebenzi sami nganayi indlu ngiyabona le ndlu eqeda kuyakha lapha ngiyakhelele isisebenzi sami ngizosibonga lesisebenzi sami ngale yandlu eqeda kwakhiwa le ecwebezelayo yabonakala indoda ihlekezela inyembezi bathi besadidekile abantu wadideka umlungu wathi hawu wacabanga umlungu ukuthi hayi mhlawumbe le ndoda ziyinyembezi zenjabulo kanti le ndoda iyadabuka ngaphakathi hawu sengisebenze kangaka madoda bangirobhile laba bantu khona manje bheka le yandlu ngiyayazi mina njengobhilidi ukuthi lo wasamende bese ufaka lapho uyashoda izowa within 2 years ukusebenza isikusebenzayo la sicela uNkulunkulu asiphe ukusebenza ngokwethembeka ayibonge Nkosi singathi masisebenza bangcwele sibe nenhliziyo ethi imbongolo idle emthwalweni ngoba isibusiso kumele masiza kuwe siphelele ayibonge Nkosi bathe obaba siyabingelela nami ngibingelela kodwa ngilumukise ukuthi mawusebenza usebenzele unyazi phelela ekusebenzeleni kwakho unyazi ungasebenzi ubheke ukuzuza akuzuza la ekhaya yonke into ethola la ekhaya bangcwele isibusiso kuphela ayikho enye into ukusebenza la ekhaya isibusiso kuphela ayikho enye into esitholayo ngiyabongela ingane zami uNkulunkulu sengathi anganipha amandla konke nikufisayo nikuthole ngibonga futhi lokuthi umhlaba wonke senuhambe wonke umhlaba niyawujikeleza umhlaba wonke nikhombisa ukubumbana nikhombisa ukuthi singamanazaretha wathi uShembe sibe yibumba likaSimende namuhla kusuka basuka emampondweni basuka kuphi nibuya naseMozambique ngizwile kade ngiseMozambique niyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu awu singahlala singanibongi ngabe sinephutha ngiyabonga bafundisi bami ngibonga nasebandleni lonke Inkosi kusenikuzweni awu manazaretha iyo mina manje insila engafuni ukusuka kimi uNkulunkulu esiphe isikhulu kangaka mfundisi uBhedla esingasuka umphansi Inkosi kade ikithi ngoFebruary lapha eGoli Inkosi futhi iya eNtabazwe yathi siyosebenza eNtabazwe umfundisi wakhona kuye lokuqila Inkosi iyabuya ngoOctober iseGoli
khona lapha emphethe khona futhi kodwa isiye nengcindezi ithe sala siyiphathe kahle ithi uma besiyiphatha kabi ungokugcina lokho ngakho ke njengamanje mana thendwala ngiyathokoza ngisaphila ukuthi uma kunjele endaweni kaNkulunkulu ngemisebenzi yezandla ziyasebenza lezi ngane bezisebenza nazo mina zenza lama office asekuthuthukeni imine bengezi support service ngizinikeza namanzi ongena lapha kwanempumelelo kuyokwenzeka konke-ke ngoba kanti iyakwazi ukwenzeka lento ngakho-ke ngijabula kakhulu ukuthi kuhlangene la ngiphethe iphini nje ngovuza umoya oyingcwele esiwunikezwe unyazi luthi asimphathe kahle lo mntwana lona olushiye naye angazi noma ngiphethe kahle mina engathi kungenzeka uNkulunkulu angenze ngimphathe kahle nasensukwini zami zokugcina uma uNkulunkulu engikhumbula ngifike ngene ukuthi umsebenzi wakhe angishiye naye ngiwenze njengoba ewushiyile kangizange uyeka Nkosi kusele kuzweni nokuqa kwebandla number 25